Тамошобинони азиз, хеле ки шумо шоҳиден, ҳар каталог новинкаҳои нав мебирояд ва ин каталог компания Коргароша. Бо барои чӣ хурсанд када як ҷоя мебинем. Вау! Долгожданные мимимишки. Ай беҳад духтарако закази бисёр кардагӣ буданд. Ина ҳамсояҳои азизи меҳрубон метавонед биёед заказакотона бигиред. И, конечно же, посудаҳои новинка дар каталоги нав. И духие ки барои духтаракое ки тоза пайваст мешаванд, 1000 рубл да, ёки 200 сомон да заказ мекунед, якта духи 1000 рубла шумо да 1 рубл 1 дирам да мебиёяд. Хай давайте откроем. Вау! Лаличакои баҳорӣ. Ози коробкаҳои дигарам бӯй мекунем. Салатник. Пешина салатникҳо калони бад буданд дар назари ман. Ана иш вообще супер, нормальный. Барои 3-4 одам спокойно салат карданда беҳад хушрувак. Ишам салатника, ози дигар коробкаҳо шоҳӣ карда мебинем. Коробкаҳо ҳамаш саб букакан, барои ки посудаҳои новинка бромадаги буд, посудаҳоро заказ кардам. Ва, конечно же, сумочки красивые. Вау! Бовар кунем. Нет слов. Фотима дадата брукча заказ кардам. Иниш чӣ боша? Ина Мустафода заказ кардам. И, конечно же, чизи дӯст медоштаи ма. Сумкачаи долгожданный. Кроссовки шагирифе, сумкачаш. Вау! Вот. Қати кроссовкиош мепишум, бош шумо баҳо метиҳед, дар комментария менависед. Ишам сумкача. Давайте будем открывать. Кожаш да гап надорум, суперский кожа. Иша мебинем. Иш сумкача уже калонтар. Вот, сумкаи калонтару дароз дорад. Обзорша бо подробности мекунам. Иёра да Фотима Мустафо пушонда шумо да нишон метиҳем. И открываем третью коробку. Кремои ночной мам тамом шудаги буд. Дневной доштум в наличии. Вот в ночноиш набуд. Ино стакан. Как красиво тамошобино. Просто романтичные стаканы. В виде сердечка. Фикрам коллекцией баҳория. Баҳории. Иш прозрачный, неким лёгкий. Намеги ки да дастат стаканай. Пластмасс нест. Сок хӯрдан. Салатникҳои майдаҳак, ранги косача, неки салатник. Комплект. Инаҳа кремое ки рӯра сафед мекунад, дами момент рӯи мада танҳо айми кремаи тамом. И пудраи серияи халяль. Подводка туши Макс. Дигар ҳичи надорум дарум. Инами кремо аи 10 заказ кардам, барои ки ҳамсояҳо бисёр заказ карданд. И косаш.